Gachagua kuga kwina CS umo Mount Kenya wetete abunge kwawe. Kira Gachagua kona athima muntu ate muthima gutina sababu. No kaigua akioroto kaigua ukama muntu are orota kindiki. Kweli. Na wathikiri nyakwe waugere kuri antu bare arambe house betekiritie nchobira twaruja abo. Mugongo juga Gachagua umite jwa giku jwitharo jwina gintu gitagwa kwanda muntu kingenyo. Gachagua waturagia bunga kyabo ndwene nwe akwanda kingenyo kira kirimbio kire akwi no kuona nuntu bwa mbere mante kuona ore ugori deputy president. You are the second in command. President na kwirire tongeria ndwa ya kurwa na mantu janchobi. Nti kuona ore umba kuijokiuga waziri na ndi no gwitikiria nchobi ukirujanwe na waziri imunini oku. Kweli. Na uwe president aere nguge gutongeria ndwa iriku iu. Go ugo with the second in command. Assignment you assigneri the first in command. Uchoke weje uge waziri muntu uri runguru enu bahire no usabotage ngugere ukugitata ukurita ukirwa nchobi no ena guchokia ukona ntubu butikugitata butikwijania nande omba kwithirwa mbuga kinyaigitwe mbuga gafununu akaigwa mbuga akaeja guyumbichwa kindi kino wana enkero gitikiu kia deputy nontu gukeja gutwika deputy ya guyumbichwa president kathura hai no gatara deputy ungi nontu nande ga impeachwa ari gipindi ne kyawe gitathira president akaja guimpeachwa president akaja guimpeachwa deputy owe no ka president deputy akaja guimpeachwa president ata no deputy ha president atare deputy ungi nande nontu natwikire president atare muntu ungi gutwika deputy no deputy akaja guimpeachwa president agatara muntu ungi atwike mbio atwike aje atwike deputy na ndomba kwithirwa wambuga igitwe fununu akaigwa mbuga akeja kwana akeja guimpeachwa buga muntu ro kana enkero gitikia deputy akaigwa mbuga kindi kia kabanga na ndika gite ate kamo ande kingenyo amwande kingenyo ariku o au ambeire kuga no kuthithia kenda no atigira meando nchobi iraruja kwa neo muno Mount Kenya ne thukitie into baingi muno Mount Kenya kuna kumenya akeja kuga kindi kino te kwenda nchobi ruwa nayo antu bara ba Mount Kenya bategwirwa nwe kuna ndiga kwenda gutigira kinya gwatwika president ga kwenda kwerekeria kindiki wate na ground kweli mubona kindiki ate na ground necho keriu okuigwa akiuga tukagwatanira na Uhuru turete antu ba Mount Kenya moga kwenda gutigira ari na ground nuntu muntu ena ground utagairo kona toitau wane no tomba kugita ate tomba kuthukia tomba kuria thina mukuona kuna ndi no ko ni wa kwenda gutigira wari na ground na kindi kino ate na mbio ate na ground lakini neo ntikuona gwe watwika antoba president na baraida baba angita Gachagua baka impeach jara to boira za grounds jara ile iseria lakini ruga tiri sai numu daure ketu mangwa ruga watiri sai watiri sai Gachagua watiri sai kubagete yake no tuna Kenya bamuthurire igonku yo to kurege kweli na tera mwaka impeach no tera mwaka bisabu ya mwaka ima impeach na kimenya utete kitenga karomba kweli menya kumtu etagwa Amos Muhinga Kimunya akwambiria kwirwo gukaretwa mswada dogo impeach dogo mu impeach etere kwao ineta kwa Maria abera woni wa Maria mantu ja ku resign I would rather die kaba nkwete Antoine design Amos Muhinga Kimunya yake omanirie na umireo kuna ndi jara maingi halwa ya kweja
Kemunya mastigo abera mbugene kemunya geterere mwisho na ndiri mwelere manto jamberia ulinga anto bona we no chamba lakini uitara malabu jonde okona mbuga no ategere akona nkeja kona buruangu impicho anto ambetera mbimpicho gutwika nteronga makaire kan design na design akamberia siasa chawe cha 2027 yo ariko au na bakagwata na bakalonzo marabange na nde batigi bakero ja thirikari ruto ndere ngi bagathithia opposition yao ya kugeta hata ya korwa nai na thirikari ko na jara to kubwira ja ground sangano gross violation of the constitution or any other law dokabwira kinya serious reasons to believe that someone has broken a law, has committed a crime. Nyomoera iucho gross misconduct yuto kugaira in grounds choisa sawa chieza ni katiba ya sheria. Lakini mutaratara wa impeachment juungana ya sheria na siasa. Na sheria kainge are itumairwa ikuthingatira mutaratara juria sheria kuga jo thingatirwe. Lakini jau jange yadharo ya siasa no nkwira yadharo ri 80% siasa 20% sheria na sheria 20% ni kuga ke procedure kedro riuga manto jau saini chiodora ngene abunga bangana ibo babwirete wiki mswada jo impeachment national assembly jo geta keruge senate mutaratara jo nandi sheria ejene ne tumairo gutigere ijo jo kogeta jo kodingaterwa lakini jau jange jo ndai siasa ku gazagwa bakedro ba mubangirite abangeri i ruto na ntubawe na raida na ntubawe aimpicho bahamulete matu au utekegiria kinyawo jawa kuigwa gitetera na kwanda bakindi kingenyo gakuigwatira nae gakuigwatira na muntu itete aro cyo kuigwatira munyanyaki ite muriira kwatwika roje roro getanwe bau nawe hakogeria kuigwatira gutegitata gutemuriira gatwete kire mantu jai nge mantu ma ujoyete patikana biama binete dina kurukano kike mage dino ni kirasi mara kiro ume adokia ongega na kuma Mombasa tieta tawa Mombasa chokora tutwariria nima ikwambire je kugari kwa kugea mogaruruku bia mene mogaruruku jo tongeria na kinyaja ge siasa na te bia mene yake kinya tongeria babiama bombere ma kwina mtu gwetwa Cleophas Malala nora ali secretary general kama kia UDA kwa girire kangwengwe au headquarters cha UDA na aja Nairobi beja watu kwa bore jana na jeshi wakaborie we beja batumiria bakumurita na bamwenga na bamwenga ri gwatwika no secretary general Halenda ugo Halenda ago ita runene no Malala jana kaborie we beja ba na kalero ali reporting go gele runene ya ripoti obisine runene ugo to secretary general utako kuja utwike iyo bisi no Malala jana nakaborie we jabo mudona unto atona ndone mo kiongo aja toro nyamutwe turi uwa toro bamudona muno bako mudona no menye ntuko ire mbere Malala engagwa gutwe wa yakire anene bakiama ntuko ejere Malala no akweja nakaborie we bathona Halendo bachoka ndebe jaba chialide wa kiama tawe Cecily Mbarire governor Embu bejaba ugana ndi bakuona atia bakuona manto jo ya karikapo ambere mabamene rio Halende jite bagote umba kwijaga amene kena mutaratara jora jo bwirite kuthingatirwa uruma kwijo itumiri we secretary general tugo karau bachoka bagana Halende uwa kodhono muno kinyawe twike amakia UDA tutekubwirirwa mantu ya kubora nao baugana ndino ntubagitumikeu bakethera bena mucemanio kwi Juma Ndhiru bari National Executive Council ya kiama ya kugitata ya kuita mwerekera jura kiama gikayukia bagutirimana Juma bairita Cleophas Malala ya secretary general wekera muntu kugitata ugitwa Hassan Omar Hassan senator Mombasa ali senator Mombasa achoka ayataro mbakura tia gavana Mombasa achindo ijo gipindi kya
achindwa ijo gipindi kia biere anominatwo gutwika mubunge wa Yala bari Yala na Bamporo na ndiru na ndarari muntu no orari candidate wa UDA kaire wa giti kia gavana Mombasa achindwa none Abdul Somad Nasir wa kiama kia ODM ko endelea tu karare muntu kiama na imunene okiama na nditire bara munenkere giti gia secretary general onto kwira nto baba kuibanga 2027 nto nande na njire nkwitha burira ruto tara na kuona atiri Raila akwija noe ugage siasa Western Raila jana muntu gwetwa Wycliffe Oparanya inywari kauge kawe Western Ruto wengwa ari na Musalia Mudavadi na kauge kawe Western na Moses Wetangula ari na kauge kawe Western akariga ande malale mutethia naye menya rire arari na Wetangula na Mudavadi Raila no aramuchinda Western na arari auge bobo nene na ndira irora ni akwija kwawe wakora muntu Western ate mutethia kairi kachwe muntu coast no umbo tethia kiama nkuru kinande ni siasa re muitarairo mathabu na nyari urugu wa kalenda una kwija ugo tumba kuma weja na ngun weja na kaborio wita headquarter chia kiama kiria gikwatha nthiguru yonthe ukuruka no uitumeirie gwe secretary general kinya waku kugwa kabete muntu ateja kuruka na uga na ndi kuma na ruini mwene nje umutemo gatema ntima na ndi thirikari ri kugitate thirikari ri ikwatha nthiguru ira polisi bari rungu rwayo munene okiama kigi gwetwa UDA nwe commander in chief nwe munene onjuri chionde chiokaria achoke gutwike muntu akeja kiamene kiawe dikuo tatinya branch akuruke ku mwanka itumirie no secretary general na kare obisi tane nejeru ne kahirike jite goja obisi ini pindire na njire nkuyatire marara kara acuja iroige pindi kiri kwake ngwakyo ura ndino ntu neo nyamukuru kwenda kuinga mwekuru alithanagia noe muchuja ira makosa ngombe nya kwa thimura ci ugero ntwira matana kwenu kana nyamarara yo makosa arari themwe noe atwirwa nyamoera andi mbuga bona nyate kuthithangia makosa bamuringa bamwita bamuretera alendo uriku na gie tumikona ibaigirwo murimo muno agwatorwo mutwe imbio agwatorwo mutwe inguni chiai inguni chia malala nandi ni ugukariu aya rutaire ne roke amakia ODM na kunya kuno mwanka kwithiro kwino ugaruruku botongeria ni untu bwai ni untu bakwithira chairman okiama John Badi deputy party leader Hassan Jo Wycliffe Oparanya ari party leader ibarathuriro gutwika mawaziri sheria Kenya tegwitikiragio twika waziri na mutongerio kiama kuno mwanka baume utongeria nebo kiama nyete gwitikairia withiro uri mukiama kwa kiama kia siasa ukeja kuthuro wazi ukeja kunominatwa no mwanko resign kenda ukivetwa utebwirite kuthuro ria wa member of any political party untu CS kulingana na katiba ya Kenya igikurukua 2010 antu bauga bate kwenda kuunganio waziri na siasa kwa bebere kwanza nya katiba ya Kenya yuga boga buru ule ukathurwa cabinet secretary atebwirite kuthuro ari mujumbe atebwirite kwithirwo ntu mbere wathura kwa uri mujumbe riu ukongerwa bendere waziri atebwirite kwithirwo ari mujumbe kwa antu bari bageretie kwebera siasa muno kiri wa waziri no ura wari muntu mbere kuritithia katiba ngugi tawe Uhuru Muigai Kenyatta eja kuona atia ngathithia atia cabinet itina wana siasa ina taaramu akima technocrat ona ari aungania siasa baka ine Ruto no wale jirenderero ariko au akungania siasa na technocrats ba kwanza ya Uhuru ingi ya Ruto ingi tia wana siasa bara romba ite bamubanga kubange bonere abagiro na ubonere ite ndwale na dhuri mujumbe aliswa ome na dhuri mujumbe Kipchumba Murkomen na dhuri senator lakini abagirire okuriko bagirire na una kubange nabo bara baromba ite bagwa nyoba le antu bawa bajukia aya na ndeweja na kukinya kiri party leader kiama kia ODM Raila Odinga inywenetete gutwika na koromba gitikia gutwika chairman wa African Union Commission akiromba gitikiu kinya kio sheria ya African Union Commission iriuga muntu atebwirite kwithirwa arimbio atebwirite kwithirwa agitonya ira siasa kana agitonya na siasa cia nthiguru no iri kumukiama wa African Union
na Kenya ni imo kiama wa African Union, ni member wa African Union. Kou no mwankara ila agite hata kinywe vere kuma pate leader wa kiama kiai ya ODM. Na te ODM akira ila no pate leader wa Azimio. Wa Azimio. Kou no mwanka umekere Azimio, no mwanka umekere mbio gutuika pate leader kiama kia ODM. Twejaru terene na rudo kiama kia Devolution Empowerment pate kanana yetu alijikene monombas. Mtu itawa kireito murungi nywene vere gutuika pate leader kiama kia mbas. Ago wakiri Mugambi Manyara ule no secretary general kiama kiu ako mwira akamuikia mbio akamuikia kotini ni undu bwa kwithirwa pate leader kiama kia mbas na aringo gene cha thirikari na sheria etegwitikiria withirwa ingo gene cha thirikari no ri mutongerio kiama na ngugene tairiko cha thirikari kireitu ichiamanu wa mbio wa nyomoera kamitire mantu ya maguta goko Kenya National Oil Corporation ichiamanu wayo aya kireitu i-commissioner wa Constitutional Review Commission uko CRC auga ore itebibyo bire bya thirikari no tebwireta kwithirwa rite na bya thirikari no ri mutongerio kiama wakiri Mugambi Manyara uga nande ne ume utongeria ne bwa kiama kana aume itene byo bya thirikari arekie kimwe arekie atigwe thirikari ne kana ume utongeria ne bwa kiama kethura tiu ageta kirikoti bathuranire no ntukire itu inywengo iwakiri na kumenyo Mugambi Manyara bu auga ne ucerie kuga na chieverio tongeria ne bwa kiama ko kinyage kanya kapate lido kiama kiai kiambas kinyapo atio jorua aya kinya na ko inyang kujanyo inge na chinya choche kiamene kyo antuba kireitu kiamene kiambas ibe kikana kireitu ibaejere kuligano na Mugambi Manyara kireitu ari pate leader Mugambi Manyara ari secretary general na bakuliganwa antuba kireitu nandi ibenda kuinga Mugambi Manyara uma kiamene kyo na ibambiritie mutaratara jo ba murungika ngogene na beta bathitanga na mwanka kiringi etagwa Political Parties Tribunal kuri na kamite ire ririto gutagaira matata ja kiama mbere gukinya kirikoti bubwirite gwita kiri tribunal wi kamite ririto tugutagaira magamba na matata biamene bwarega kuiganwa au kana nande ura kagita igoteng'aniri no wite kotini na Political Parties Tribunal UPPT niyo yari kurungika Mugambi Manyara bandikiri baruganeo ne atongeria bo bange bari rutere rwai rwakireitu bamurungika bauga nande narungiki igambare awerenderete kugitate kuthikirwa na bukari kana nyaka nyuma kare Mugambi Manyara ara gwita miru auga atumiria kurita elaji mwende ta branch secretary na kirore ore MCA wa Bogeta East Mwirigi Karinga amoethia branch secretary o Meru branch ben imbije elaji nendo chita no secretary o general wa kiama Meru lakini ndio ndio bakimuyira mo kwandiro bakimudongera bakiwa araji mwendia akwa ore diro ko kiwa mele diro diro kakiwa no nyela ino nda gido ndio kenda kwa secretary secretary kule na confusion imwe lakini ireta wanuntu elaji mwendia na kwenda kuimunta makoko na kintekenywa kwenda kuimunta makoko theri imuntu ondene okireito ko na kwithirwa akemenya atia kireito kethora no pate leader no imuntu ondene ija bara tukuga haba Faruk Kibet IPA lakini ali na uga bobo nene kire thirikari na nontu imuntu ondene wai wa president no akwire nya waziri ukathithia bo kana thithia bo na waziri muntu munene muno kire PA o president lakini kwina power ya gisiasa rimwe umegeja kuringana na inao mikunda ukethora we mikunda hage kingine wena power inge muno lakini ukethora we mikunda socketine power gakwika ni kanini na ndikethora muntu ja elaji mwendia ekunda gikingine takyo kiraito na ndakaigwe na power nkuruki kinya ya secretary general na agatoka kambiri nyochi taini secretary general kiama kia Mbas Meru gutethirwa kwina secretary general bairi kwithirwa kwina secretary general mwe bo bangi secretary ba branches
kou Elijah Mwendia is secretary wa branch ya Meru. Mugambi Manyara is the national secretary general. Nukuona jora bomba kwithura bwina branch chairman kia Meru kethirwa iba kethirwa bawjuritie twanya tunde to kiama ikubwirite kwithura nya kwina branch chairman, branch secretary jau mantu ya ka branch kao kambio Meru kau Meru county. Lakini Mugambi Manyara is secretary general wa Mbio, is secretary general wa Mbio wa kiama Kenya area under the 47 counties. Nande kinyabo PPTU political parties tribunal Mugambi Manyara na arenda kuthithia National Delegates Conference na aretete National Delegates Conference political parties tribunal ya litaba aruge kuga atumba kuitia National Delegates Conference ya mbas ni untu bwa kwithirwa kuringana na baruga ira beneo kuma kiri kiama ira tumini antu bo bakiraitu ni kuonania Mugambi Manyara na rungi secretary general ndi na rungi kingugene na rira baugire ba kumurungi kangugene baugire ngugeo ba kunenkera engineer Alfred Kaibonga engineer Alfred baugano ba nenkera mbio no ba nenkera gitekeu agwatira. Ande political parties tribunal ya murungika kugitata ya murungika ikiuga na yuga ina baruga kuma kiri National Executive Council ya Manek ikimurungika as secretary general nawe Mugambi Manyara eda kotini yo ya litakotonda ya gususpend niyo nekiriko izi idingatete mantu ya Mugambi Manyara kiri political parties tribunal urande no political parties nek izite gukorukira political parties tribunal barongike Mugambi Manyara Mugambi Manyara te koti niyo koti irongike nekiria na mantu ya gwikuthithia ke political parties tribunal nukuona me Mugambi Manyara arungikirwo political parties tribunal ya murungika na mantu ya kuthithia ya gwita National Delegates Conference nukuona ndi kurungikana umwe batumira PPT unge atumira koti na ndiri jonkucha ni iri kiamene kiai atukwariire giamenya mogaruru kujara jo gitabora na siasa ira na ndiri mantone jai jabiama ikiama kiriko kingi kirina ya Moses Kuria chama cha kazi Moses Kuria noe bombere ma Moses Kuria natumeretie ate Moses Kuria natumeretie ko giamaya ko ngaki Azimio natumeretie wa agatonya kiri ngwataniro ya Azimio mbere mangwataniro ya Azimio tukubwira tha ikinyabongwa yukeri egukua ekuthira nuntu bwa ekuthira irithira nuntu bwa kwithirwa raitha na ODM bo karaje kana ndi wena konyanya gake muthemba we na Kenya Kwanza na iba kunyanyania muno Kalonzo na boto bari upinzani na iba upinga thirikari kou iu ni ukwira na njira nku utinombio utino Azimio egitete ata itite boja iri Moses Kuria na aria kiama getagwa People's Empowerment Party achoka umakiwambiria kiama gia chama cha kazi CCK agwita kiri CCK niyo sheria ira tugwire titikiria wa waziri no ri mutongerio kiama kuge ntukia mbere na umire mutongerio kiama gia CCK agita ko tutije kethora na ndino ntuna umire waziri kethora agachoka kiamene kairi ntu bamwe bauma ukanenkera muntu okuondene agwataira ntune akuna inyethro no kethora rietwa la weri kioneka kiama no go kethora kiuga kuja Moses Kuria no go kuga Ford Kenya kinyari ati Moses Wetangula na umire kendeta gutwika speaker lakini no kuga kiamene kia Ford Kenya Eugene Wamalwa kiama kia DAP Kenya ri arari waziri no hora ugaku munyare arari waziri no hora ugaku new kinya kire ituri atari pate lindo kiama kia mbasi ri arari gavana no hora agitahate uratongairia ntu bawe mbasine kinya turono nenkanaira muntu okuonde ne okwa una gwatirerie tware kara ya utu unenkanaira muntu uri okumenya ate riri ogakenda ukamwira na ndigitire kiu yako ukaririte ukiruta iria gitikage mpio karuruka na ndingikarire jore kire itu athithire nuntu na nenkerete muntu witagwa Watson Kimathi Mutwera ndo atweka no ri pate linda mbasi rira kire itu ari gavana nuntu nete sheria te umutikiria gavana na ari pate linda lakini na nda kuma gavana kire itu na chokere kaire Kimathi Mutwera ndo amunenkeria gitikire kiawe kaire
na ko munenge ya gikarira tike mugami manyara mwira okaruruke kana okaruruke amumbura au agitabura muno agikaruruka nande bona boreo no nyoke jote rora deputy president Rigathi Gachagua ambiritie bwa mbere magutetera president Uhuru Kenyatta na nande naugite bagukara muno thirikari ne bakiuga mathina jaria je thirikari ne nuntu bwa Uhuru no la bethire nthiguru ikariuga nande Uhuru akara kiorota gwa kiara kairi na ntu bamuita maigone acoka uga kuma riu uria ukariagia imbi cia Uhuru no kaumaira kugutetera na wathikana uria Gachagua batura kura Uhuru muno igitara campaign na nya campaign ikuthira ukona uma akwikaruo gakuruta keru gagi siasa na wechoke ne onande inyoko no rambiritie kuorota kithure kindike inyoka gitaburia akiuga mantu ja anga impeachment no akuga kinyane tekeriria anga Nchobi obisi yewe ne gwetekeria Nchobi ira bararuja ne wechoka kuri winyo kugitata kuri bunya uyo kwira nyo kwira kinywe Gachagua uokara ale alija muntu ale alia ule mwe kurwa aragia anete omugairu murango ne munde ne narankana tene athirikiretie anete kwao nyandara ya kugita ukanga Gachagua ale alia ule mwe kurwa aragia anete na kambiriria kwariria unyombete au marite te athirikirie agwete njira anete kwao kuja Gachagua kaigwa mwariria jore kwaria no kuigwa ale alia athirikiretie te upinzani ne wa thirikari iriku aya mbuga aturikanirie na guriko